Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yung amin papagayan. Hinta ibasa ti Proverbio 29, versikulo 1. No sumuksokir ka, tunggal mapabalaw ka. Addan to aldaw ang maitipkol ka, kat saan kanton ang makabangon. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan. Ang maitampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Saan ang mabalin nga awan ka inton bigat akasangay ko Edwin? Naskan nga adda ka. Pasensyakan, Divina. At back dito ospital. Amom na ita. Tada dito ninanang ko. Basta. Kagura ka no di ka umay. Pangasim. Mawatan na kumamat, Divina. Awan ka doon ninanang ko dito eh. Pues, break tangarudan. Bye! Makapasuron. Oh, apay Divina. Anya ti pagmismis utam. Asino nga minti kinasarita mi ti cellphone mo. Ti boyfriend ko. Kat, umainton bigat kasangay mo? No saan nga umay? Ag-break kami laangan. Anya? Importante kit din kan kuana ti sabali. Asino sa bali? Ti ina na nga adda ija ospital Anya? Natural nga importante kan kuana, ta inana dayta. Basta. No saan adumar ay iti kasangay ko. Talagang ag-break kamin. Sika talaga. Ipatangkan mo lang ti aday ti utak mo nga uray kilo. Talaga? Alakit din, mapanta ni di kusina. Tadain sa ganak a merienda. Nagluto ak iti arroz kaldo. Sigin anak, mapan ka ni kasangay ti girlfriend mo. Ang mga nuguraan na kano di ka mapan. Saan, nanang? Importante ti girlfriend mo kan ka, saan ka di? Wen. Ngam, importante kayo mat kanya. Saan kayo ang mabali na panawan dito ospital? Kabaulakon, anak ko. Uray kabaalan nyo. Saan kayo lata panawan? Awanan ti parikot kanyak. Gaputa awanan ti pulmonyak, anak ko. Inton bigat, mabalin ko kanon ti rumwar ko na ti doktor. Saan kayo ang mabali na panawan, nanang? Nuguraan nak ni Divina. Awan mabalin ko. Talaga gayam asaan nga umay ni Edwin Kaya't nangarod asawan. Nga okay lang kan kuana no ag-break kami. Amom, Divina, nasingpot ni Edwin. Isa ang maawatan ko ba ti tao? Saan ka kung mga agbalin ama naging bubukon? Basta, iti daytoy nga inaramid na. Ipakpakita na lang asa anak napatagkan kuana. Di ka kadi makaawat, Divina. Aday di ospital ti inana. Ka, sa anak kadimat napatagkan kuana? Ajay inana laang tinapatag. Ay na. Ayan na kadi, ti pa nakaawat mo, Divina. Mala, husto daytan. Uminom tayo kit di. Ado tinaimas nga arak. Agranak tayo. Bay amon day jing Edwin. Gaputa kagurakon. Kat ag-break kamin. Ay tananang. Nabagkat kong dagiti gamit tayo dito ospital. Rumar tayon. Wan, anak ko. Nabayadak mo tantibilyo dito ospital. Anak. Hintayon. Agawid tayon. Tay jay balay nga ituloy ti agpaimbag. Wan, anak ko. Sorry, Divina. Ngam as-asikaswag ti inak. Adda kami nito'y balay. Ngam jaklat na mabali na panawan. Gap-gapo na kami ni di ospital. Pres, ag-break tan. Kat saan mon agam dan ti agpakita pa'y kanya. Anya? Day na inang tinapatagkan ka. Iso ag-break tan. Awan serbim akayan ayat. Jak kayatan ang makita ti panag-group-grupam. Bye! Inidap na ti cellphone na. Talaga asa na makawawat ni Divina. Oh, at iti parakin ni Nana Miriam, pare, prutas na gitoy, dinagas ko di tindaan. Agyaman nak, pare Gabi. Kat, kumusta nga iti inam, pare? Nasayatan. Naimbag ka pa'y pare. Si marungkar ka. Ngam ni Divina. Awan bibiyang na. Uray na ospital ti inak. Anya? Kinapudno na. Imbreak na kon. Gaputa sa anak anakadar ay iti kasangay na. Ti inak la kano tinapatag kanyak.
Ay, okay lang dayta pare. Saan ama ikari ni Divina ken ka? Pare, No agayat ka, daytay kumamat amo na ngay patag ti kamang ti pamilyam. Asaan ket ama naging bubukod. Intay ang folk house, Lorena. Siya kun ti makamo iti gastos. Unay kan, amo mat adya kayat dagiti kakasta nga aramid. Kan amo mat asa anak nga umininom iti arak. Di sorsorwam. Pasensya kan, ngam no kasta banag, talaga asa anak ka sumursurot. Amo mat dayta. Paminsan lang mat. Pasensya kan, ngam talaga ajak kayat. Kan mabalin ka di, liklikam dagiti kakasta banag. Bimababaian ka akasta ti aramid mo. Maminsan lang mat. Uray man, O ala, no di mo kaya ti sumurot. Nilando ti ayabak. nasaysaya at no dito'y kayon apartment nga aginom. Saan kayon arumwarpay? Naragragsak no ijay folk house ti papanan mi. Ala, makaamu ka nga ron. O anya, Lando. Umanugot ka? Wen, Divina. Nabayagan na kailiw ko day tabanan. O sige nga, Rod. Umay naksukunan. Okay. Awan di parikot. O sa rin pikot check. Sige, nasaya at mat. Or-orayan ka, ha? Okay nga, Rod. Inton malum, ha? Umay kanta sukunin. Agor-urayak, friend. Bye! Uwan Edwin, remorda itay ka ni Lando. May sino ko ni Lando. Ag folk house da ka no. Podno ka di nga in-break na kan? wen. Iso ngay mayak. Tagsarita kami kumaan na imbag. Ngamawan mat gayam. Iti kasta nga ugali ti gayem ko? Agayat kalatakan kwa na? Saanen? Saanan? Iso ngay mayak. Tagsarita kami kumaan na imbag. Ket waswasan mi ti relasyon mi. Edwin, Sana makawawat. Managing bubukod. Tila ang pagragsakan na tikit kitaan na. ay, hosto ka. Kasta talaga ti ugali na. Bagbaga akmat, ngam awan matdanggan na. Amin nga aramidan na, husto amin para kan kwa na. Isuan na kay kadda nga kon. Waswasan min ti ayan ayat mi. Nabarta ka ko, Lando. Ngam, kayat ko pa Totoo na. Ato ba'y ti arak, Divina? Uminom talat ta. Ada pa yung kwarto dito Hindi gaganag. Siyak ti makamo iti gastos. Amom, Divina. Dahit na ti kayat ko ka. Galante ka. O na. Sige, uminom tapay. Anak, manakimisa ka. Kat ado dagiti naad-adal mo asasa o ti Diyos. Apay, di mo la ka diimbing layan ni Divina kayan ayat mo. Pulos asana dumngag, nanang. Agunget, no may papan iti Diyos, ti bagakan ko na. Ay, kasta ka di. Namin anumatan ngay nawis ko ang makimisa. Ngam di na kayat. Manaktak la kano day ta abanag. Kat, kumusta ti ayan ayat Diyo? In break nak. Ngam awan anyaman na kanyak. No bay kasta, ibilang kulat takas pagayam. Wala, anak ko. Naamiris ko asan gayam nga iso ti kayat ko nga ikalaysa. Anak, Ti kayat ko, dayday sana man naging bubukod. Dayday nasaya ti ugali na. wala, husto ka iti daita, anak ko. Katim ako nak, saan anapatag ti kinapintas, no di ka ti ugali. Tawan serbi ti kinapintas, no nagalas mo ti ugali na. Nasaysaya at daytay ka daw yan laang tilangana. Basta lakit di amo na ti agrespeto. Kanasaya at ti ugali na. Wananang. Iso asana nasakit ti riknak nga imbreknak ni Divina. Gaputa talaga adyak kaya ti ugali na. Idi pa'y lain. Mayat! Sige, pay. Patay abam, Lando. Wala. Tapno na dardaras ta ang makasangbat ti apartment yo. Sige, parang takam lata.
Ayos! Dito'y akpay laang paraangan, anak ko. Agpainit akpay la dito'y. Kat lumang abak iti presko nga angin. Sige nanang. Tainak mangisagana iti gatas yo. Yag kundi ti paraangan. Agyaman anak ko. Agre-ring ti cellphone ko. Ni Lorena. Hello? Hello, Edwin. Oh, naimbangag sapam, Lorena. Kastaman, kaya't ko lang ipakaamukan ka. Ani Divina, kat aday di ospital. Ospital? Taapay. Na disgrasya da kanilang do idirabiin. Anya? Papanak ijayan. Kasta ka di? O sige. Sumarong ka ra kay Jay. Ibagam na niyang ospital. Agyaman ak, taimay ka. Kumusta kan? Kastoy. Ada sukat iti rupang. Kat sigurado ngagpiglaton na ito eh. Naglaadak tuwan. Agpaimbag ka. Saan naklakuman anapan na gininom? Saan lakuman? O anya, kumusta kan, Lando? Kastoy. Ada sugat iti rupak. Naimbag lakit din, takas tala ang tinapagtangyo. Ada iti nasabat mi atra. Inlisig ti kotse. Kat naidong par kami ti pader. Naimbag lakit din ta sana grabe ti panakadangran mi. Dayta ti pagyamanan nyo. Sa anak la ko mananapan na ginom. Diyak la ko man pinatgan idi ta awis ni Divina. Leksyon daytan kada kayo. Kat saan yun nga ulitan pay. Agpaimbag ka, Divina. Edwin, Kat baliwam ti mangrugi. pangaasim ta saan ka kumaapo mampanaw iti sibay ko. Kas pagayam mo. Adtoyak amang tulongkan ka. Pagayam. When? Agpagayam ta itan. Saanin nga agayan ayat? Saan ka di? Tauray siyak. Nakaamirisak maten. Asaan gaya masikat kayat ko? Nupay kasta. Agbalinta ko malatang agpagayam. Edwin, Adtoya ka tumulongkan ka. No kasapulam titulong ko. Anyay nga rod ti mabalin mo, kat nagbaliwan anamin pinsan tirik nanakan ka. Kat para kan kwa na, agpagayam kayo laangan. Tanalabit, adan nasarakan na at talaga para kan kwa na. ay ayatak bailang Edwin. Lorena. Saanan aday ta ti panunutem, no di kat ti panagimbag mo, tapno makarwar ka di ti ospital. Kaya't kunti matay. Di ka man agsao iti kasta. Gaputa subag ka, adi ka dumngag iti pamagbaga, iso akasta ti nagbanagam. Lorena. Ita, takas to'y tinapagtun mo, agbaliw ka kuman. Tano saan anasaya at ti ugali kan aramid mo, agbalat at matlakan ka. Ay, amom, sinayang mo ni Edwin. Nagsingpat abaro. Kan addaan pa'y itinatalgad at trabaho. Ngamga pumatlaang iti madi nga ugalim, iso adi na kan kaya. Managing bubukod ka ngamin. Tila pakaragsa kam ti pampanunutam. Day talabagim ti pampanunutam. Lorena. Ngam, di kagdanag. Gaputa si dadaan at tumulong iti gastos mo diti ospital. Kasta ti kinasaya at na tao. Agbababawi ako, Lorena. Nasakit na ito yapan nakadisgrasya. Nga mas nasaksakit gayam. Adi na kun ay ayatan ni Edwin. Agbaliw kan. No kumatadimngag kay ti pamagbagak, nalabit asaan ka nagbanat akastoy. Isu nga agbalbaliw kan. Saan anasaya ati managing bubukod? Kandumngag iti pamagbaga, tapno saan ka amaisagmag.
Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biyag. Insurat para iti radyo ni Virgie Pagloy. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y ng istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo